me, I think I will keep in my mind everything I do. Wala ko, tuluon ang kanto mo yung kusakali. Katmok lang kalmer sa ikit silso. Ay. Ay baluili tasil silmira rogul adruk mosib iltun inen. Merti al program ragidra kausi sa akla. Ya al afternoon o amis ram ligam tedeng aria a program ranal gara school. Gambesa al amle partri. Kama merte de magim le partri indi agi gukna mora gel giblom regel ngaringi el al afternoon ngaria gambes magi excuse ni. Di trigger rogul okya gargita madangil wasi elia anya klol gora albul mera blur belau kan nombre president tra senate speak the senator speaker house amal mera ulu ngalilak lang rim ang irmang ako rang anya relationship rim awera gibora program rang ba ko si olgin rim mora irmang ko ra akmuk lus mela kausi sa aklan mora tulungan ka surangan ya madam malungil el silsen morgmil ko plus et makrelang en maral sel dubo a tokol way sige de ko das lo sa ar adal do el trir ako bol mas ang ladia kal bolorael di sel bol di way sige momrael di kal du lelen to gora akla adal ko momrael ko el momrael mengkaruba ka ang aringi das en kara arbora itong mga ka Jackson ng ariya amlo mo na lirak lang arigid o yak lang arigid ra clowl ad disel do mesra igel umro lel ma aklang aringi na armulen am kasail ada belang away segi na narmut aklang arigid disel do mesra igel di rule ma la abadengel ma atukura buwan lorngi esel dia ka bomdas lorngi di ser bolsel wa segi de katura mo malat kergi ba eli dilu na temel momrael ekdam mal gora mo malat kergi ra akti akmalas mulu soda gigade story ringi rasus malmring len digel gudungel tukol kim dilakal palm kasail tukol ko komangel mrula tukwa amal ubraw del tukoy ati mo aisra atukol kim dilakal morngira mal klol tukoy nga mal mamge krel at sera gi bomda kara aldabera ablu belaul aldabera krela safe palau organization el ibdul amlet talmamma otobda ongerul admi ongedel ade nga ka pora tril kenel ade el ki nilo abdasul mul yol sobr belau ra atogoy maklol togoy medu girel el sab el motom li makitil bide mo murtre belau lo mot mokri ne bring el togoy di sel time ndi kal wangil tiga ka udu del waisi nga man rule di to ka business ngi gero business start e ko chubure start mo embrogong may ngaring asel ki mora ki meral mliwa kerbelaul mel tal sande ngiru sande
el sábado que el tocoy ma direcl sel stobra sel omrul bal menguldas momrul atangra anggosol mulmutra almol rai milig mola bagel oil ra Iran almo lo melarngi sel sukum moringia amamad malu mo ulmudas ela oil mutral masyawal tengah sel tral masyawal maneklul toy sebe giblarngi gimeral mo kimara malego ke todo grupo sange ara este makabsengai moto dara ngamalu amdala tel angara elul maklok ke bring nada be gri ke akbul koringil wasin dia kami paido moto stop tiang podo mesin telgi be dorael wasin dia kadi momrael magi mama kasalim munital ngaringia otal ngarmadate kuma mengaringi rokok mai betul engkang amal wasin dia amal dikira temral ada wala mengirikit bagi memral mengua teligara airtel mode medio airtel das junior al ajib di lagar sel time gagi moral mo adal bae agi como se ngotaur dia sel lak ko se lak mamam dei imral agi hitringin di tianga mamal ngal tangat le tia si level air il moba bra utia lo taur tial mesira sama dim lagal mitial lo taur ya magi bum blender da tia magi bul prida sela edin batar mam kisi lo roku magi ko amralum titak matu amra ikril mungi wala wa adu lo se kida tial durur ngia iden angarngia tial a challenge megit lo singget ngaria da mukligel tial belur bela mung segida ota ota klol kumesen wam le kimle ora kodal le segilo ki accident segil adim nadro mane mringada mung aktengaring ado mesringil aden dire gamlam ora kodal namse sa public accident din malum asang ringi makmalo mesringil wasing kita ada belar elanga wala ka hero gida elang le maluk abdul adam lama terak mena batat gedi o mesa beklik to koy ma makamad maro koy ma mang ti su egal wasing nasi wasing tar tigel my hero segal ada bela ngara sing selul til o il maklangar ngi aswagal mo mesesal at kudungul at mal el ngariwar mul mal adra urur igel tretar akl adr mal kora aswagal ko ku mesra swaglo mesra nglekek mo ingi aklimul mo segi de mal tal mal marmudan ya sen na liad al il anglegel imlamir belaw be dikit el tira adregal mal do mesra gurulir atetelir temal wa maklum tutril adl demokratikan nama obisra buai ingia sebetul simang maluin adam bengwin adam namibia kembali mal aku teklo kembali belar al sils makluar lil bukti la development rigid mengasap itu wase sel guru lel belara abalatik seringi mo liak mo doguit ma bukti la tekora geisai asap itu wase ngarngia algin lil contribute lil mo liak el adar bela makmal dingu segi mo organge tegal solo eso se lo mesingin mal adalalit dagarul admo malungil keltletara kladel el kida momes el mospe el korbaira aku klada kled matetele al sil doktor almom darole la urele da tpora buai mashobai mangkel ku torak langara git disegi de Hindi kamal musauli, hindi ka ukura, di kami terga Jackson, hindi ka rubak. O soal ko di mega few comments wera kura make topic na. Garubak ak maral mlo madngali sel humbleness ringi. Sel ngarior mul humble ad.
mlehapin lagi bora Cebu. Dari delegation na belawan mura Cebu, agi bong ngi atram lemo du lenggang amle, tam amle present ra Senate. Solang di delegation kama mase. Giruba ko kadim nakal salungil la planning ringi mon. Temel tutkal mo du. See the next night. Makam lo mo du. Aklo feel bad lenga kadal kire kal olong ra karubak. Lenggang Senate President. Makora dim lengot achos nga ke mamudu next day lagi nga airport til check in o'clock lang mal menak mas Jackson ulega panom saura kasus mga ka amlo Philip mas nga giril ba yung mo krak mas nga ised mga kamamudu lo leong nga kalubi instead en mem lo sulek mas mal bang ala ame malungin mo dur nga mas nga ruba kamral tara aden ilaklak sida one number 2 impression nga ruba ka akbura huri ping modong oktabitar ngi somehow ra a business class ingi ruba kasi lungi lamu dringing swan mo do magi madu mak mase udlay ramsi kawa mal butok ablam rule di mal girem rulia abugor kau mal girem usia abugor kau wa roman putul na long namori abugor ngi ngiak mas olek talbur ha segulu usni galel ada longoy werngi begini galel ko gitar ndira alay fara kigarel at sendia by malungil you went from rags to riches dia wala credit ndi gumdas wakti limia udas raw de swel kasi girel usya bugergi aguren sangari abugal lano tor de german Sí. oi segi ong edey impression nga aknoras toang lobang alge kigarel buy ke enggang ngaras tuang al ames ko lobang karang real mara sirtas tuang al shopping emral ya next day atar employee mek mo se Mr. Henry akto ay sok mo se ngalagay mam lewin na lottery mangaria wagon na ma-imol skateboard gibo mas iman mas sa ngalagay makorangas pa sa ka lottery tal bulay oy makmasigahan lang ngalagay kamdo tumla Adibus at Tumlo of Island. Yak po nga 1 month later, ang garili lang malulto na kami maskak. Yak po sige na legal kumlewin na lottery, magmalgi na mamsang alakin. Makmay, manik po sa hindi mo ka lottery. Di, ngaruba kal amhal. Lulmes na kalubang kalgay, kal amlo kora. Maringis sa lungul mo rarangal. Ang usiga ngor aray, lumaska kay kal present mo rarangal kay Tilbu ko di maskar mo say kumlewin na lottery. I know there was no lottery, but that was his way of saying nga present na kalmo ng alagay manding kaya ginara laguspe ngayon mal unique ad naman mo miss ngi kung daswe au tilo irabul ada mal mola how many generation or other belawa majalo bes ngi ngangamla tora mrigil ng irma ka mam he has walked into his place in the history of Palau. I see. Ya ko mal masal terung kami to bora program ra. Okay. Tida program at tapir nga ka kami rubaka. At kora brigel and courageous leadership. Blegeu lamang takla bulu. Yang ikili abugura ngara kalay si uwi abugel. Tay tulungi tristais on courage. So lang gukmel mo yung kabibira ako latest article ra tukura shobay enggal tara Harvard management theorist at malwasi al 21st century ako tel important tel character gidola ba leaders rabulu diya sila ka smart nan silik masing buto ka uduswem nan siling buto ka salim buto ka mga adal mga takritir indiya ako tel important tel character mga takla bulu tiagit leadership courage blagewul mga takla bulu gina del aring isang blagenget ay mga takrarat mat ngari tara phrase at piltigringi yak mo berti del bug en palwase tora mrigel mase life shrinks or expand in proportion to one's courage. Sa klang ara of ku mo gegrey
المالي واصل كرونيلا بلغين لا مالك تعمل الوايسي ما كوري دور some research سيرمي روبا كي كلما تيجا 15 البنفيت اسقوما ار الليدر رابلو سومن ليدر غاريا كوريج رنجي يال مداكتا رينج لما داك المداكتا او التوغ ما نيجاتيفيتي لا سابلو مرا دلوم توكو دسويل اسكوما ادا غاريا كوريج رنجي الديفاي روغو النيجاتيفيتي لا سابلو يا كده بنفيت البوداميسا سابلو نمبر 1 change ورنيا بس نمبر 2 productivity ورنيا result راوريلا ngalan dia kadil leadership el tobra obis la kangal te kautilo irabula girel ngaringa utilo il number 2 and number 3 timing miruba om leader abil sadil park di sengraktel tora amri belave stewing di mangir ko di ara tanal di kolekta ahokori and dia ka timing ringi girel leadership result ringi effective timeliness number 4 sel skuma leader gid courageous etigir rugul follower gid amor ngia udah swir lo riol to follower ngal meredela aku spera example Napoleon gede magi gede bal ade kami ruba ya gede bal ade edia gal ara France ngawi gra Korsika di sel bagengel ma leadership ringi amle conquer dimla ka adil toka conquer ringi blue sila Europe pulwan Napoleon leng leadership skill ringi ma sel bagengel and number 5 tore ethics suguma leadership ringi da amwil marail ar ada mo dia kalau lamal talamal o dia mo darbas sila government mablu le tomesra leadership ringi bageu and number 6 performance moringia result raw reled abalugir gi number 7 sila nga crisis rablu wa sila nga ringia COVID-19 aluben nga typhoon nga hitter belaw ang desiw nga mo amoltep masing gel leadership ringi nga brengel yagi nga result ringi and number 8 leader nga brengel la di ngil take initiative dia ka mong irarbulur kay di grur telmek kasi ya kita role dia hindi ka all madaswi otobdi make sure mo push ngil mo ra end number 5 number 9 moral booster sel ilvamesra leader gid korang malungil push audas gid rogul di magisa moral gid di magis number 10 innovation esluldas number 11 strategic thinking ngaringa dia kadi par kadi mengibesa di mall area ngaringa doral budul ni ngaringa a destination ra relef number 12 toraw those a leader ngaringa a courage ringi adi bol ngaringa will revenue ngil government even the private sector mang YC ngungila revenue net mura a corporation. Number 13, self-trust. Ada malmomrang, adil bageu tira pusa udas lungil ilmor arad sel diwa sel four-way stop four-way nangtele ngirbang masing four-way test. Create a trust in sel bora four-way test and di pasarogul. And number 4, mal important, calculate risk. A leadership will school mga courage ringi. They will all take a calculate risk. Hindi ka madaktil fail. Assume ka madaktil fail, believe me, mahal ka ngaral marul. Hindi nga rabli di of daswa. Adak magdi waisay, makambali ka long itintig. Makabarimenta ka long itintig, hindi madakta bes. And last but not least, vision. Sel Ludaswela Adman Ubang Osaner na future. Loliyong agad. The man can think beyond the mountains. Sige leadership nga vision niya mga global goal. Ako mas ang 15 il piltik mas nga a benefit sel
Askuma leadership ang area courage ringi, ang area blageo ringi. Makukura di mo mention nga gid le tora history. Agum da swatara gotemle fearless leader abdul az godongali not none other than Nelson Mandela. Fighter a white Africa, lungwa Africa back to the Africans. Number 2, Mahatma Gandhi. Ngora di usagre di hadaga kerablil gwa di ututul blay. So lang challenge la a superpower al buru England el mastrira a independence til dim lang imol voice ngir mga lobo. Se talaga kokot courageous. Of course, akla mention Napoleon. At bara England, tara, amal courageous leadership is none other than Winston Churchill. Winston Churchill ak masih Hitler at lang beto ka zubringi maradal mangrang al take over Europe. Dik masih we shall fight in the ocean, we'll fight on the land, we'll fight on the sky. We'll make sure the defeat ang Nazis. Emlo o defeat ti. Oktober Amerika lakum daswa taramal courageous leaders none other Abraham Lincoln. Lenggang adiluk mase Amerika lagi real honor sel provision ra constitution upon ase. All men are created equal, endowed by certain inalienable rights, such as life, liberty, and the pursuit of happiness. Ang fight are white other American actirira to stop slavery. Ang fight ang create a civil war. Hindi mo nakal madaktat mo say to go to fight we have to fight for what's right. Mga American. Kaya October back in 1770s akong naswe at taraman courageous leaders none other than Samuel Adams. Lekwel was no taxation without representation. Ay kalungin government. Matamle fighter other England and superpower. Edifik tir. Hindi laba militia. Hindi ngarang tamla umarang ako kasi dahil girela kalangira mari England del pay tax. Hindi ka representation tir sa la parliament. Mang akti bring kay gagidal ko ra history, may gagidal to ra courageous like. Sirba ta makmal mo dong oklet mo si where are the courageous leaders of Belaw? Kagirel buige smi arwolo ren sa arwa Romant Mutur, Marwa Baules, Arwa Eita, Sali, John O, ma Gumiltero nga dire kimle hero ra ka obligrelat. Kumle fighta klamrang, fighta what's good for the country. El agalet mo sa kalet na blada paso sel stage mo ko di enjoy aro huy. Hindi ka change, lagdo ko na di. Kana mo comfortable. Mang courage na mo di ka ko issue gid. Lagdo ko na di, hindi ka aro ko di ungil. Oy. O po gitel diri ka ngari ara bu di complain na a salary tier ma a PPC ospe ang asew ma. Hindi ka to ka ospe. A housing crisis mo diri ngarngi, ma out migration na flow. We still need courageous leaders. At ko raw di ulaklat. So lang last but not least, kung that's way, tiyang mal appropriate direct amo o touch ra kamasik sarang whips lang. Masi, judge not by my success, but how many times I fell and got up again. Kung that's way, tiyang direct appropriate ang garubak. Tilal time, kaspan akli di magis. Ang namaral, marklaw, tilo irablul, malagasir ngi. Siobay marangalagay lang harap politics. Direct kami courageous ruba. Direct kami bagayul challenge sa eselul dasu. Kita wara kami tira man sa. Diya kamal masawli Jackson diya ora tingin milgirela. Telo sa daring garuba kalem. Hindi akong maral kita asaro din ito ko so. Narigera adal mod all ngare tru lira buhay lo ang reaktisi lo labra kablement mablay makabli magno idi akal moklay gal to kol dalba nesendo mese madagal wasali at ko ra makitel kara the number one problem ra last year
Idi before last idi ka waisi. Elang ko Maria tial Maria mga Middle East menguk mo ang sa klala klala maalu mo ngari. Elang ko akan sogim digaran. Alingaring eder maklol to rak ngari al mal mringal. Dia ko omrul kiel. Mengbrala ko se mo chona galo ke lo se. Ya. Kami ko mngarger kami adal. Elo ngara artial subon plan adam din ngara artial lai ko mngarger kita al bakalai kal to mal maklol to ko. So the emphasize that point. Kita belum mereka, saya belum mereka talk show gitu, kau si sakla. Yang Jackson lagi dulu si agua mah produksi angara 14 lah. Rahasia talbuil. Mengkora ali dalang makmur olbi raglula maka. Hari korda olbi raglula olger was status stable. Kalau mereka rogul uldas semula tua pada mereka ulolel olbi raglula. Luas sengra. Mendiak fokusnya one by one lega maklum tahun ding masa itu sel olgoring ka. Dori tool bill sama daerah house dia kan lembut. El time up to today. It 12 will be there as Senate. I remember and nakamna other olbi I don't go there. I remember belau sel introduce bill ang idil toy. At tokor aral metmo mga adra dengil mor olbi aglulang mornya. So there this modil mol guk makut makling mom ereng en guk temer adra omnge demang. Aro gul to a girir bulul mo partri. Ela akon om sa iga om na sosi. Ang ara mong waise. Ela tomo to baga akmal lo reng sereng ila rubage mama dengi jakal wasin. Jaga adal introduce rabil ni abor klug ela klora len so baga tebel wasi ga ara mong jakal ora. Tu tim la introduce ngelang patra al debel. Dia al bira rula sum ke introduce la. Al tatum la chen seri I don't know. Magdungol sa committee ra Moses. Ingarela officers ra a Congress, House or the Senate. Lo me sa dai tregalul de swirara. Ai gaul de swirara drom terara. Masum la melon mel sande dia ka. A movement sel committee lo ngura ringi. India kalau ora la ngas ringi ngura la ngara ringi. Mungkin awas speaker gol sel committee wasi. Asum tila dia kalau kora bade kau lang ngariya konflik terkau. Ngariya bungkas kelem. Emu beringin morat tara committee. Lega kau kuagal tekor olbi. Aku kelakal sebe la JCN mora. Oise misal sa la JCN mi mora house. Irong gira lega rogul. Enggira di move. Lela sel doral mora melengel arak. Emo dia ko ngel wasing. Ay katadi complain. Ay kan olbi lagi dengan berul. Lalu baikam lah membebra hindi sila uldas ko. Magerti makakora overwhelm. Magerti di mesaykel. Maklol to ko di ka meeting di ka refugees sigel dia ka kangger gil miraklangar gil. Ay kaya daw sila buhay. Ini arwa to ko ra ako mesra bilra asenete ngari abira senete sorilo ko tial to ko ra PPUC. Mabila senete to ko ra dengi a hospital. Maamenda to ko ra la lon. Ay kang araman dia kalubor niya clawl hearing ra bulu. Dia kam sel di include ra bulu. Ang matumal la bulu. Siya ko na Diyos yung kalagay a bravery dia kalau necessary ko mo doon optokra system. Kumara optokra system mo morawan rundasul. Asung maknilo atokra bangging al Moscow. Ang makarang at the end of the day, kumla order diri maragula ka ide about yes. Malu about no. Hindi mo mundas mo ringi di mo ringi by yourself. Itiyatigin buluro, you know. Ako may sabihin why sige din. Adal ngar olbak ulam dengan sige din roller tir. Dia kal tial mal me mga tial was. Amo siya sa ultimo dia abil ring. Tim man so am ding mula mo klaro abuhay.
kung ulmek mo adra la argaw Roma Javier let's say to rabang ikamlo sumaragul manager rabang hindi ka dil galo hindi ka lo ka Facebook ma YouTube mo presenter ni na matara kongres kut mo kiltiri mo presenter ni ito na TV ra kongres marbulua understand what's going on tiyan belaw ay galo ko nga algrok mo mo ngera news wa siya ba baluma man ra am asoy sura kan sogi hindi ulgo mo ka adra Claudio Albino o USA etel bulano mo tigil leng cure siya nga nakil prevention is better than cure something like that siya kadi kami tara kasi gidi ka kali dik mega more comment damo kay nga timeliness nga ka maribra tara incident birubakal aktig nga adik may second year nga banking taklo sa bonus story ngal okya kalmle request a loan amle swal baro at 25,000 lom aram lil sports car Corvette red malungil blay engkar dila malungil di tara amratro nga tartigil chamoritas moyo globangela Jimmy D nga famous asa kwamal malungil di nga showa ngile ol sakla ta palanisen dance so lang nga apply may gumis tiale income debt ratio ngin na mo nga ramal nga borderline makholder ngil at 2 days mal au do sir multi ak manaktel sign ngi bol damek as a loan officer akmo responsible oy makuigar mo ngi paspaya legal Alex Aflaguinya branch manager magutiril mo officer ngi mo si Alex give me some inspiration kasi nga makadi mo amak kasi halik pa scout scenario mongor mo kasi a beautiful woman like that cannot default on her loan because she's a high maintenance lady. So go ahead and book that loan. If you want, I'll sign it with you. I'll give you one lesson in banking. It's better for you to make a bad decision but make it on time than make no decision at all. Asumo ka madak make a decision mangdistu di mangil kumakaratya mangitra okyak sana makitrawang ma learn a lesson ko si Alex, thank you for the inspiration kasi it's better to make a bad decision but make it on time than no decision at all. Halin dim lang ko ram sa truck yung lang kada din dia ka subject dia ta ada olbia kular ini lo ay sa kale Masa kama som dia mo na yung program ng media. Montiam la pasa tel tura drax. Nel ko ngari abila senet ngara house. After 10 years. Gol top da. Mak marale ko akuraman lumay singi ko amal ti kumulina se olek. Tial to ko ram kitel garam la moede rak. Aram lalo lul tira orom ng esar maro mugadar tira abla ko gusmay ka akmay ka tiang ram ko mengil merel mengaku ye boy itu ngelasin ngetik lo ai sergau leng ngakak gumda sakta tiga ada belal aku tok lo experience ngakara amla musu bagal to lek mla employee a fifth ma sixth legislature ya adra sem legislature mla employee Congress of Micronesia ma Hawaii State legislature aknal akma musu batara to sel molto dabil ay kabiler kau motong muraula lom era interest ra mom te eri exactly mengkira make sure se ko to bi tiama un basang ay ka ngaram ko introduce men na modal tel adrangel bills ma resolutions e dia kalora et atingela adam mom te eri wal umul do swem kau nya ko ambring no suppose dia spend that time ra adra la almo olu sering study ngi motabdim itu semua elo giulel tial make sure men to mendiga ko ngeleng ako na si tiang awa nakadiri ka gisa olbi ko lolo ese tia worst the black gisa nga ali January 2025 en merela tarra ma ewal bui edi klonga la amlama amla pasitet tabang ya budget tulder ya budget ta inmor ya kertel igara construction makwase tiang ra ka dia kalora
Oh, yung mga understand the risk ng diyan ora. Mak mo nga kam na ada olbia gula kak make sure mabili nga kaltuwa amolla. Oo. Malubel reject rin kung trato Oo, eh. oo. Kung tugod mo bitan kung tawadan mo. Ding interesting duleng. Sira mo sa dali ak mo staru stable olbia ka ruda. Yang ko aswa kan mo matangil wasing langara ore ka daiga. Kamiti ore ka daiga. Illegal let's say demora Senate tadi sal clock controversy ring ilang they debate among themselves. Asel gureng sira olbi ra kalula mga ngani time mo dia kadong ilo singara majority ma minority ra Senate. Legu klul tu biya bilang ni team itu mo kau kaya ngale. Usa mal cloaka takal bills ni. Doritu. Aku kira tigel gukto ko na kadong il ito asi. Olin dia kaldo uleleng Seltingin nila, former delegate ng SR. Kaya moririyar, tialgar ragar. Tiam na mo, jokol, klalo. Ngaram ko mga tato, ulway siya na, dalo, og deswira, bulo. Akpulway siya lang, so kumang, ada introduce na bilir, nga niya, imo na bilir, house, I just wanted to bring it up. Lam na mo, bring it up. Tatortin il delegate, tam na introduce rin. Sen mo sigira mo, speaker na house. Ito dito, ito, ito, sa Emil Stobringi. Di na delegate sa ing si resolution speaker. Why siya dia? Why? Nga ramar dortin sa ing rabil hindi kalora. Miiway. Ntaan mo ito nga rababra majority ra house. Malmutul tang. Tigal member sa this chairman Rogoy. Exactly. Edi member ikal committee makmo. Malsugom nga ka member chairman ra committee nga. Imla introduce sabil mga ra committee ra Jackson. Mal make sure, asal make sure, Rosel Top mengkal buk chairman ay kam na introduce sa gamara committee nga kal adire ka soram mengkelmot mange vibrate motor ay ka. Saya ka understand niyo asi. Ngaram dia ka dora ular mo sa imam ko hali tel bil nga ke speaker ng magas kala. Girel. Ngaram dia ka ay gadi matan no si Olvira House tagide tekmulo ise. Magutok-tok ra huk bewrelek. Ado agasi. Sel bilir kami ko si oleh tangara kamiti oleh moral multi kira teblam tu ngaka dia klogol delige ngaka bilir ngaka la kalora la kmal la kamil di merkolora ite uldaso uldesuela adal adin lu ada kum tertir di wil malai maldat kum tertir di wil di suma tertir kita dulu asia kagi del delige tamos pikir dia kasi emen mutu simus mi yang makarar dortin la ada wasit tiaul deswam itirgal di minil trana na dia kati ngul medina dia ada kul mo na kata ko na di silang ka orang hindi marael I don't know bulgul sel mo ko dia ka Alexander the Great tral sel blay dia asal kuril to ole kwase ole ka kamla kara ul biya kula tiale ngari luror mesoa ka ablu suka mol to koy malsukum ka ngari ul suem babot to di ka chairman ma chairman mai ka agede mo alim bas dia sa the compromise to mai ka tiaba tia ngari sel term because it's an art of compromise kasi ngari abi nga kanila ko ra kami tira ka mo kasi mesa sel bi nga ge leng di diun mo to dia ngoi sing What mo say, scratch my back, I I scratch your scratch back. yours At tara bilugum naswen. Mal no-brainer, di ka bulgul mga tertay. Selvira commemorative coin. Sen na umrega settlement ringi, ma AG na umrega, ma judiciary na umrega, ma SP na umrega. Sen mal di ipasra house, I mean, both house. Gede di ko Na umrega, di ka bulgul sa nile. Agagidile. Settlement na umrega. Engaria $1 million el benefit ringa NDBP. A record will speak for itself. Kaya ba utro ka, I have nothing to do with the record. Masuma record ako blam iwi correct. O ko ko sila koton mother or bira lulaw. E puna ko sila koton ungil tokol moruri o mongoy. Rogoy nga nga bulat tablem le sil ka. Tok mo kumakwal dulat tokol di nga ratem no tumitekli ang gabi at muro morgole. Kaya sum ko iwi mo ko mararangi. Eh about yes, hindi ka orka taw. Di mo kiro rahel. Lel sum tumo matitir ka taklem sila tiyanam kum lebo tis bamuk siya record sa memory. Diyan sum tuloy ang legal counsel ayap legislature. Yang nga wais na ma hanes raswek mas ulek. Tiga mo dal blue ulek. Tiga nga check in ra 8 o'clock.
Mili magohi ngarse dibi talla al mol asum dia mereka ngarse mo midnight. Next day mo tutat mo check in 8 o'clock ngarse mo until mo dia ka pending el bill ngara legislature. Elang kamle council tir. Masih bata makubentril mo like kita ngukunan dar mari kita wais. Kaya ako tim labak. Diyak belata ba? Tiyan mo part-time job. Kasi It's a part-time job. Kapag mura wala rira, beli madrang clear mangarang. Dia kaya halak buspe sa sel example mal masarong ko rin ito ko ilang. In the 50s hindi ako tayo sing talal ulbi ito really ala inheritance bela. Inheritance bela igi clock la at sila manang mo rin. Emro ko nga 60 meda 1960 ya karya saito really amendment rin. Ruli lo se la ser la really tril utul ador ya bulawa sa suguma adamat e clocklel amorngel ko to close al morngel to close al se mentality ra bela mar ada siaban ngel o ya bungel ko to close ala ongra na tigal bibir ngi ma uguma se klal burgin take care di el ako saito lo do ko ay se akom da so se dia suku mo ay se el mada baudong ay gaklal rogo di mora o kloklela angkal do wasilas o rogo ya ko klamat ang mo klokler wa abenyam e mam tal suku o rogo mam garang mengukule amendment wase sel ay klal ngia lumar dal adan selamat in mura ko to close and the rest apolo setlungal keringia mo mugat mo e sei gidin mer elam e kami ko mangan wase ay gel ko to lo atedo para que amda la corte era sils akla kawadra ngala ka la omia ka audo maut mablai masiobaira amla madal temri madari tiam ral dala monda emla mo mula mal betul monda ali nga kamla kita ti ara atemur nga kala mga ada na mo witness nga once a week mo witness ra expetra syugang nga bital lulu lo se ti akla long mortal kangal aku mesringi dire kal mera ulole nga blik ara dire kal mo da kal masao ngalagyan ay kam tabagisan mo kakawad munto ko rin aruk tamlin matiasir ara ngigel masawad gire ruli ala lo terkaklit ya yak penting ari sa cyber floor ngi mal simple nama tangkalat 50% ra utamakla mo amora abu 50% amora ngalagyan lobby tapsul mo kirogoy makos nguktra sistem mamigel ding basing ngoror dia kami gukto magmi ngara olbil please imrelit yang ul dire na mo ka to ra dro ulit mi ko mga sige ko to ka family dispute kita ela mo sa ta kekre doral med na to es ela ikal ngaringi dire na mo asar ngud legal masa ka mai ya ela kita tra gise to ko ngaklen di tiang director sugang matak mo sengkot to close sa alang ya mo inheriting ya mo administrator estate di nga rin na mo challenge mo se kaya aja kan ngalagay arubak dili ndiak ako diya kan ngalagay period oy ilang kalbuyak mo se well a birth certificate tak mo sengagay arubak atama ita challenge rin ilang kalbuya adim nakalubang kila atama until malklung alap mang elanga issue mo sewat kadam ara DNA yung da sa tal solution irtia len trigger ada na mo challenge irtia le ngal administrator lek mo sa jakal ngal ruba kan adawar syugang ngal girel ngiya mamalangi din kara oyi betiala namo gilan amrula DNA alu mo senda DNA mo ra huriping bla report ni bisel ko te problem ragit kumdas ukte ay gal state government all the lak regider mlegal utman mo utmil tin aguk tra akmar klon un mga gal family na mo diakal sa ilmro sa gal utman mo nga digir leng ang aramong sen dulwa se tirgal ladraudos iti agita bulurir
I just assume it was yung YC. And at mo makaran mo igam na baby at daw niya na mo ut para government mga sansartir e government ang ting ma di ka mo makaretir. Tiding ma di multra sensori guk to ra para tiksetir ma at abela di orom rogi rai mo ngalo el public land. YC. Ma lang na humigor sila ng artiang wase. Selbori alsang ako mulger kamon meregal alsang. Nagi adra kabli. Yagim klema at mame ko mungura government meng may malaga ut mura government. Aldo ora bli mamar ngi ko mama at tel kabli ko tagi madra kabli nagi be muklar mammereda. Ding ngigal foreign government il secretary tagi title correctory. Title correctory was ya. Ang isa na bluri na adrang isa. Malla wase combine me lutin mura right full owner. Milgana tel state government temna mo ona iga. Edrik mal elis. Plus ito, wala mo, lo bala tiksetir. Kada nga rin isel, dilirutin rin, arubak mo na dilirutin mo, dilirutin, tiyal ko kung developer ng esaran mo, o taratao na nga ongos. Litirgil investor na Singapore, they had a plan, almost $1 million anything. 3 million? Oo. Tiyawang ito ko, hindi sila ko kliksin sa government. Hindi ang other realize la sitirgal other gimad la do utir mga amla mo tamman to ko ya tiram kitrul daso Isel mal albur Jadi guru tiagi del toy amru la especially chance na mam dilin si alla alfa das 8 das 10 ra ongay mo biya gulam de adalla ringi lo luta utum lo sengara kal metram bigel el moral en authority belao en ale belao el moral municipal en authority lendia ka government belao su el mai ai ka girel government belao de ka dengar eungel atrasitori government bigel mai ka girel moral mora municipal el authority el almla amo state en authority enga se gide e mora tigelo utum ba alen authority ra aseta girel o sigo senta atuata owners instead de mai gam la merce stack o التاجد لا الستغرني اذا قدر لي لا التشنسرني مثلا مال مكتار مودرنيا constitutional sel imra qara auriura polura constitutional 1981 1985 ingirel mru la lolu taut dimla qadwa se lolu taut ma sen imra instead de amru la lolu ta utma e vai rulia alla alwasi 1989 med deadline of file a claim against ragable utum laba government gagi del utum la siaba le mambigel ngambigel meki mendiakal make sense ma dia kan make sense ela kan nasta ngi eto ma ola balo bagi trela dia kan understand sentang kan ada say ka make sense wais emro ko halo ko wais ka pengaringa amubra government ngaul el muktubra alen authority ngaul المومرا لا وهوتبرا قبل متر دي قبل متر غاو دي قال ميك سنس ماكوس ليغا جيرل ملامات يجيرل لا لو تايغال لوتم المورا ادرو ما مكلاس ال المورا قبل متر مكلالو قبل متر دي قال مكلالو لين ادوريتي ليك نامو الادر دوم غدو درنيرا بكرا كي كوكسوسا ولا تكس السيرت اتياشيل دي قال ميك سنس تلتايل دي قال قوم داسوين Tiko bakal morselul do suela a Jackson. Narge Alexander the Greater at Celestial Society. Ligam lewa ise. Sila nga ramon di imorgel klol ngaligid. Masa ito nuli ala e chen setel bela rogin multira katian bolgor ngin. Ela plade satian monday mladu radro ngili dapat takna. Ngaram kom di ngara gargrile dia ka adan mor olbi arular rilalla magargril bolol tirak re lengire olbi arular al sukum kada brothers and sisters yang dia kal tu ulal kada betaknang tial bulwa dang di ora om lan tial government dia tu mem gibis kemia bebil melet bi ya bul tentang maso isma aldo maso isma aldo ringi sela mada adam guk blak ku ta tara problem o ole tu plamot bageruli la amulo sigil mo ra tiam la am isik tel big time or isik tel big time mor ko momre gal du ide gal di sil longo du el october da klalo ma e guk mangil motal sande gerul sande mar adam ko la ba gal do de gel guk fi gal emong pero de sai gal do lobby moratirgel rolel mai gal ara didla la
Klor Monday. Retirgel lom sa rin mle oldest brothers, ma siblings. At amne madangay galla. Retirgel mle maklol ngalgir tumas kumar. Hindi dia ka adan madangay to taraul murar maraw. Mauk nutul meti atmelin ka asyul kamadangay si tigal maraw amna marate do hotel babal daw. I get private land. Isa mo na tong gel ko tukla kada masada ngi otrus. Yan lang ako daw nung madiyo, basta na siblings, silingim. I mean, apela lang ko dasal, el-gridir adal ngi, el sigya, melmat el tabor ngi, ikadap mandi ko ba, kan mora basic. Ano bikla na kayo tubtob na maray. Lego, taterulu da, mga ngani atme malak atme. Di kasi kalkira, blim lang nga ngani nga ngalkin kamabi, kamarogoy. I will eventually move mora blul dabong, abla ngani available, ngani ako doon, makamukiring. Nati ensen maklo tu telto abo dos terulang alit magmil dulit termil momrulang aliu au lakti nga kadi besa kula se dilok mangitel mo akumulat krulang Pero ako al-adam na wasiyong biswil. oo hindi kasi yung mangitel mo sukak pinang ararat madagal tela atarag ilakam rulang aliu Di ang giret. Di ba madagal wasiyang arnya, dori tu. Tinagal arula tedo parang alir. Ador itu mle la ablen introduce ra house. Mandiwal ulgo mengklongo sem barao men bade rak mongel na modia ka adal. Hindi ka taringil to dangali. Ikita kita dangali kita at tel bulun madangel wase. Ay gan to ra bang kamakadakol ra Jackson mem to alta opinion nurtir. Anto ra o mangida makadakol ra adar o mangida mem to. Yun ay kabek padangela al do ra uldas undi sum di tillom das. MVP, Marcelo Di Lutokoy. I elect you become scientist, fisherman, astronauts, contractor. Modiak mo la opinion sa society. Ay kasi, isa yakaw siya karikita kung dasweng ateme da amade elat through ilbong. Makabek lutra da si Olyong Legoro ka, Mr. Jackson. Yes, thank you, Reverend Ido. Okay, nakailiwan news na Tuesday, na alang times, kung nastiyong ilais, le Coro State Legislature, ramla pasala, in essence, tiyala, making agal Coro State land lease, motilgible user-friendly. Altala di perfect, hindi ko missing in the right direction. At tara, aswa ka rin iyan, hoping that, tiyamo tukoy, kawas ko mga lease na kaw. All the years pay mal religiously pay on time and develop ring ulam halong ilblim ringi at tarak sense ramor traw ringi and di algirela adel stopper kaw al ubakabol tur rangi dilat ok moral tukoy masigi dal molak mase di ka bulgul lutel mora alan authority na Coro State malak consent litin already clock claim you have a right to selling lord true morangil highest bidder. As kung other belaw. This kung foreigner, maybe that one would require land authority review like masenggal foreigner ang ngil makita galer gukpol el tamilya neighborhood kami maybe that should be the case. And if you are a Palawan or tour mo other belaw, and you should not go and get a consent. Gire milik mo say, tias kung ngil price ringi nga ka happy. All my life I've been paying it lease and namakturam halungil blaringi. It's my biggest asset ra klangarangak. It's only right for you to maximize the economic benefit del investment ra kaw. Sige din nga mongil manala ikanimir orior. Ada jakal mind del invest ra utma el make sure matrak lab sales real liquidate ringi. Malumok clear ngalgel. Exactly. E dia kabulgul amnut malaturang idilad. Asumus sa extend the term lease, yes. Dutel moralan authority, mulungit masingaktal malungla record nga, please extend another 25 years, lerang lagay mo inherit ringi. So, anyway, say remurtra ang araw, obviously, kabanor all time. Hopefully, table to go, at the end of the day, we have to keep this in mind, masi, tarakot kol asset tigil other belaw real estate. Selungil alla real estate belaw, diya digital orior, nga mongil marala ikan na mirigid. Selungil marala ikan na mirigid, gidar rogu sa tingin lagi na di. Selungas adol, gidar rogu di man bibaakla.
April mamatao mamakol diyan. Makomi. Makomi hindi kayo tumutol di mo liwat. I see. I'm sorry. Kabo. Dia ngaria erul to ko dilo para tial kan mo ko leru Sunday include al week el mal koram to ko dire ke lunil aisa bomodngel was sel komdengeli sel mondar sel dia la se abal ngilas ra el bulu emo o ka monda temo tigo sin nato mele al mol mo tela club sel lo to dangi to bada mumil tamal al mol ma da adar olor kukrilia klemertin mula songartin ma dai rai et mo shotot mo kai probra wel belu mandire kel kuk EQPB ra kuk to environment meng to Israeli lo se namas mo sel kombale se abalam la harau do 110,000 amro EQPB el gongara 500,000 amro oror mai rai tumlami mamla momrek mangmal ungil to ko mak sa baling ikel to ko sel ko tul do agigida el abibira to ko ungil borruta bornya sembong al adra kablement malu kas il momme se kagi de bol mediate gal makro mondaileng maldim na ka tutrel mal al mol el merelang el kau to ngi madia lasta kartiang mung se gida imong mung di ngudar ngudem lamru lemne se el mere del mrule asongar adamo to klebel ma ongerul to ko tegi to ko dialara Indonesia di ko la ngamla ngari wal tol el ngigel tuna adangar omnged ela sem ayrul buirela adangar omnged sail asa bol muut tem uturtil al dialama aiga ediak se em dispose ni ngamla game lo la obat marangor bagi obolen tiang mo poison o mo nga lak erul dakkel mai emrogo emlaringa hirin sera gotluror ya government all to tak emrogo edimle pitnat kiltingel captain ra dial to tak la dimra captain edimla to tak la bilas mtirgal lu mata te ailad mengdingel captain amla gargrile emrogo el monia status conference ra a May 6 ya by May 6 el boring se gidem airul bui la kalingi ngara ai kang possible na tamal legi ngara sera umralam sidengil ka ispak sana sel dial freezer di way gara ko freezer omlangi gara sel airul bui abono kitil gal even don't frozen exactly ela ya tarata togor ela tigel ada Indonesia ulto bada ama partir sel of them partir el tial el hereng lui fa clock clear trigal bigan algo tu kotosa ama pertire trar bigos no so mamlos tabe tial oral la amral digo sendia algo el mera o visito sendia arestir eto gote tril mei meng igel monda lo hace why mede el waisen ma erul buil o ma gumesel tutak derul pace tutak igel mal simple akmu tia el di secretary ra o bisa easy after ngi mai ka mul file ngi elang bedel waisegi ya ada sel kembali amder eli meng ela meng age sel ela akder wase abe bir time aglel wil to mesai gan ngaringa la government group ma buai kidro ngral mo mesai ka gid moklol modal el bol mediate lo arbitrate mgrang to sika solution uklak balal waisei. Yang interesting lang. Just imagine adra bofil aristertira adra Indonesia. On a very same issue. Merang Adra tira se tiabla ta ada bam. Just imagine. Dia makusto na kita uplo, se pede no, pero uplo pasa dia o medra. Kita ngia di letra bofi. El aristertira de uno di busra al Indonesia bodo sigerti. Kira tu lor ada smart ay gangan. Dia kalau watch ay gan rogol togol doru la sem ello bitokle el mulberg. Nakadi sawakal ko na din mutul. O litra rogul buod el other bela jak. Agum daswa our rap important. Kirgel
retirees at yan nombre sande yang ngania ta terentengila organization ngania state representative Bekl state ta tatkia au reprendi unfortunately hindi lagi betigra a state rangyaw hindi lagi di ngaria atara former governor na volunteer sabihin mo representative of Lurngyaw mangyayang naman di ka hindi kasaman mo di last week agibo mo meeting at the material state representative low machine that tira retired government employees our teachers mga hospital employees I mean tiyak club gulur esamarian meruring mang ako orang itra rogul adal lamo maklo lom klunget also man diakal sa edad digit lo ng seorgid ako mna sin diakal sa adal lo ng seorgid ako tindigit lo ng seorgid mon tumeme sigid li also mga tumeng lakra bli mga hindi ka ultam lamot to si hares eleme doran motel bitam tamtimil ade ako na sidr concept tagir adal melawan elan mo mesirngilan mlamok med 500 الادم لامو member ngani akong badir belaw donate taw dodel baklod dodel mora awrap bil atti ako ramlamo wala ka darur ringin benudang matar busul makkora di ursra rebekla adal wase bom member awrap so mo namo klol ade mo member awrap letar matablo klora talbuila tarra mal di angaral tumelir ko bay mal al klo al ngaswir rakmunta Kadim kita kata belum saudara, nggak tuh telil. sil let's kita rogo kita tede am la audu de ya uldaso asio do mal audu de dia do rut tru merur buil lerur rak lui me al buil ya ri tayri sir bela al sal gasat tangar ewangan mor eimul tela mal sumo ko mal audu de le walte let's kita tangar eimul tela la ikadu udli ogol mul tela ratarrak ما lerur rak endar tamalui magi ospel للداشل بيلول مكتبية هيلث كير انشورانس قد استطروا من أودو ده دي ياخدوا اوبن رينج 2 years ما بقول مريقة 2 years لما مودل أودو ده الموسم إلى ربك لادل اللي ورا وقولوا لهم أقول بالتالي اللي يقرأ المقصد الآن ورابا ضرورة الشيء كده دي ياخدوا مرسل للداشل قبل اللي سي باي لو كده باي فالنتير بقول دي مونا يقول مكغريل Radang sorry. For example, Maria grandparents ra blue ngardel. El bodo betigal tir mandigal se il la affordra tel walkwera a wheelchair tir. Things like that. En se bela urapel ngosuira radar. Ndiaqdi de toba da udodel mo. Urapar muira ra. Maria kan traktor mar ganan klel sugum kadulet sister tir. Yakde mestri allowance tir ma bsesilu daud التمول اللي تيال دوسبير مدي هذا غير تراكتور وهذا الأدل غانيا let's say غانيا بالسيم ملي اكسيدنت مغاديس اي بول مدي قال سوي من مغران ان سبق لو راب الامساس سيلو ذا جاكسون ام ست متخدم مغران اي بوم ستل ني ملاغل اجيد مغرل بارتراك لانغ يا most of them تلقى دومي ستيرا كولارا تلقى دي break our hearts الأدل ولقيت تودودرا قال مرة نلقيه مرة دريرا ما أكمل أولترا بتوك الأدل واسين بو ممبر إلا مشي مبارا الترانسبارنسي ما integrity تيالوليور ينغريا لا الدو تلاقرين روكو non-profit NGOs سبقهم لو يودو ديم هذه سؤال من التكسيل 12 دالا دين سيم ما التكسيل من 12 دالا السوم قليل لو ديم بروي سيلون يرولو دي سويك غاغي موسيسا فاميلي كما ما غانيا سبيشال ريليشنشيب تير مسؤولان سيراجيم كغريل بوين قال روباخ اول بلي الادر سبادو ما ما عمل كورا او لوكس بيرني لنغام سيسل ادي بدو ارمول سيرا 50th anniversary هذا ما قبل 1965 ملامو
60 years ralmat. May si o ure. Sira 50th anniversary ringi asian so nga put together family gathering kamam rogoy. Magimna mo imol bulug siblings, ma grandchildren, ma mora Mings. Sing Mings tena Malaysia. Magi mo credible siyan so. To celebrate anniversary ng Karubag at the same time kada na mo to ra magi waisil ada do ingat mo Francis ni masurangan mandimlel mul mga ilwasel dang ok mo nga mas diak sa mo sesay magi mbone ka sel karel bi bakri member ngil ay gem lemring luro raskura sa badong may gele siya sa badong masurangan na bro obetri tigin mo close at the same time anyway to make the long story short, mo doon mamreke todo mara. Bagi mengita kle enjoy as a family mo. Siyan so dari atar ngalikila. Ngalakam na si moran seri mo ability me. Aloran mo na peringa surakan. Say sincerity ng geruba. Idi sendra message mera. Asian song na si ulit tiyari presentera ka ni Korong Miuling. Parang may aman ng wira. 50 years later, tinagal ko na, makita ko na, sell diya ka na everybody. At mo na ito ang wayan mo ko. Abula lolita nga nandi malasur ngit tiya diya anudun diya ka lo true. Makita ko wayan mo agi akmadangel wasig na mo misil ngit roko hindi nga regel kukmal. Special di rule merak lang arigit am kada kita tel tedel ko lang ari ay gitu ma tiso kan duli nga kamera nga suliura amal clock house is apple era afternoon atara amal club gul to ko di lumen al Sunday apalo high school amle open rasmerel mga dura expert tigat teruruba ka ngari roller tira ka society ya do sektor lo ko ring was kita dim kare ngal ka ikita bridge tir mar maklulan tumo matengel was yang ak maklulan so kan mo addressers so kan mo adralla so kan mo adrara anyway gaya ko ra ko beso ko ra silse ko mal musaula na si Loreng sa tiraw si sak ng Sermel Sunday ko mo tiruba ka dire ka mal musula. Okay, I'll try to remember. But if I miss, I think I will keep in my mind everything I do. Wala ko, tuluo lang ka, tumuyo ko sa kali.